Mangi kan mau tangkui nak kaliang jongi ladang ilayo maka ia kan menjar biru ke komitmen jongi kalau nga haka kerting ke MDE ngin pendet ikan kadang kata ka mga konkret dak pasay kedan ke komitmen jong ke parti NPP kalau bayar ke MDE ke bengila tau ngin penkut full ikan kadang Anda nung ngajing kalay ng tripan. Kaya reshuffling kayo. ya kayak Ya reshuffling kami na reshuffling. Pagwan tumay mawing yun. ia kata kumbang opi ngang di presiden jok parti ngamtip kata pila ban kelinau chief minister la dudon la se kata kata de ke prerogatif pada jong chief minister ban ong ba la se ban yano ban penrung minister la ni yano ban ai department EU la ni kumno ban la se ban ong ba tos ngopha pi ngin ben song thai la ni kata bro kam de ka kam jong ni na kalen pati kan ni ka jong prerogatif jong chief minister Amna lain maga jingrung jonggi digilaingut ki kongres milia tharai pila ye TV ki la express milia komunitas kalong kutu TV ana nageleng jongi kum kan big party ngim don kanu kanu jimut ban wen yenu yenu mar bro ska tu mila telang du arja kapra isude hiba coalition putana jongi ni terus don kanu kanu jimut ban kendra ban wen ngintai hadu benda ku digatem but kumju ni kiminti ban tang so adu aro pramu tilang kumju we are working together with a very good atmosphere all the coalition we respect them all the UDP the HSPDP and we will continue to work with them please remember and even not only till 28 even beyond 28 so I think we will be continue to work